nenda kusima mukama munongo mukasheshomu kugaruka mu studio mu okuturinda tukareba izuba risya n'embabazi n'oburungi bwe tihabwa amani gaitu ngo tubasa kubyama tweyimusye zitari embabazi. Nenda kusima Ruhanga munonga kuriba ngo yangarraha kuja kugamba ikigambo kya Ruhanga. Amazina ni Reverend Peace Magundu kandi omuhereza owahumwire kandi ondu kureba ngo tinyeshemere kuba ndyaha konkabwe embabazi yanyikiriza ngo nyije. Ni sima Ruhanga ni sima na TV West okunta mu Bwesje unyije ngambe ikigambo kya Ruhanga omukasheshomu. Mwenu ikigambo kya Ruhanga yatamutuma gwanje omukasheshomu kiri ombagabe bo kubanza shura ya kashatu. Aza ebi bigambo bikaba biri Ruhanga obuyata Daudi Sulumani uyamuha obugabe. Aza ataka umuhire akambuza atunisha nkuhereze ki. Daudi arunyirirwa mushanju nagira ngo umweno hati mukama Ruhanga wanje ogizuro mwiru wawe omugabe omwanya gwa tata Daudi. Nobu ndabindi muto ndari kumanya uko ndashohore nuko ndatahe kandi yo mwiru wawe ndi hagati y'abantu bawe abo watorini ihangari hango munonga irita kubasa kubarwa. Azagwamwera najya ngo nahabwecho oho mwiru wawe umutima ogurukwetegereza gutegeka abantu bawe yamushaba umutima ogurubasa kwetegereza. Ikintu cyo kwetegereza ni ikintu kikuru munonga ebireba abantu tibaru kubasa kwetegereza konka wakamushaba ngo ampa umutima go kwetegereza gutegeka abantu be. Rero mbone kutanisa ekibine kirungi mweno ho kubasa gutegeka ihanga ryawe ereri hango munonga. Ningira na wakabayinemu okutina konka norebe byashabire tindu kumanya kwa kubira riwe Ruhanga yakugira ngo cemu oronde echo rukwenda ngo akwereze. Nimanya bamwe nibakashabira obutungi abandi bashabe ibintu bitagenda konka Sulumani natwegesa okushaba okwetegereza. Ekintu cyo kwetegereza ukareba omuntu okamwetegereza ukaza kugamba ebigambo biwaza kugamba ukamanya ngo iwa bigambira n'ahantu abundi hatatebekeine uketegereza ukaza ahantu ukazamura mukabanza wayitegereza abariyo ma office abariyo nibakoremera omwanya ogoraze mugono kabanza wagwetegereza ukareka kugambira eryo so yamuhangwa mu kwetegereza. Cyo ne kigambo kikuru munonga okushaba kwa Sulumani arunyirwa 10 kwashemeza mukama ko kumara kushaba ebintu ebimukama yariba ngo bishemerire ni mushemeza munonga. Taramushabire motoka taramushabire kizimbe taramushabire konka kamugira ngo amuhereze obwenge. Mwena nishabizoberi tishabero Ruhanga twereza obwenge bwo kutegeka amakagitu abariyo ma office ba headmasters ba abahure abariyo ma office tishabero Ruhanga twereza obwenge okuturatwaze izoberi nangwa n'ibire bindi tishabero Ruhanga atwereza obwenge. Obwenge ne kintu kikuru munonga ahabo kuba ko kubotine bwenge ebintu niburema katushabe mukama Ruhanga uri murungi uri umwesugwa kamatino rukushana niwe shaba ngo gumeni ito turinde umuri byona ebigumire
mukama ntushaba ngu oba ni waguma nitwe tumanya ngu uri hamwe nito buri obutwire bwona ito umwe mukama nito turukungaho ngende ntushaba ngo tusasire ito abana bawe abakore bitashemere kamo turinde izobe ryona twari kwerezane ryawe utwereza amani gawe utereza oburungi bwawe izina ryawe rihimbiswe rwa yiguru Yesu Kristo kama witu amina.